airport ni simi khumulung jora bono bograni je warrior store siklar bono bike peke tolit langlai mane mangpili 16 tarik Januari 2023 jotno saimano social media ti singmukha DWF by songta jakaisa mega mass gathering hini arbo bokok taranani bagino tinini bike rally ni bijing tipono khumulung jora tolit langlai mane bini warrior store bobagrani warrior store tiprasa siklaro sai bike tini bono lamsonani bagi nongkhor laikha tei bono discipline babe ekdom naisata khlainai khumulung jora bono lamsobit lang laikha normana bogara thasmana bo airport ni nongkhori gari bike ya pai narakoi ho bini blogos kan kabang warrior rock tei tu dei langani mang nai nai rimro sai pai tai tabu tini mo bo airport ni disu bagan thangmani okasaro nai su traffic jam ka ase lama kotor kan kena ke thangani lai nani abai siap kari lekya apse ke bike kabang hai ni bagi hai bono discipline babe brok thangka tini brok bono tolitlang lai mani je lama je lahar ka airport ni sini disubagan dikhilai nai Januari ti habri Don Bosco tai Don Bosco sini thangi dirgasotri sini khoi airport ti habri national way jatiyo sorok anti klai nai matopari tei dosam community direct khumlung go bono tolik langlai mani nokna tini norok sai sini beri botol ro nongkore khumlung ni motor stand supang lai mani tei jotono bakau phantunai obhake nongklai mani sing obono noi mankhana beri sini suai je motor stand janjani traditional dress kanai program beri mothane bisinti luaji jago tai omobanyo sing kaisa ingit mano je busgangi songmari tini da rano Canada rano haing tongha declaration songmari ni declaration plan sampasa singsiu tai monong khana pare suai kaisa lokutum state level tai oro kok naraka pabaka bo dofani bagi dofani sarthe bo samtang ta bo three pano tinya ni sika dofana musa sakana ni bagi angko play so nadi iko motor stand khana ni bagi hab ni bagi sini ex minister dai bini wife madam gita dai oro MDC on person representation to yang lama teki bro himi tau motor stand mudun motor stand jagani meeting lukutun aja habkan bagi ini pebani jagari malalia ya keba arwo habkan lama malalia abske bro ini arwo maklok lekya duk mali hati wo jalani dengan sakari ke jotno serai ke paitang lekya sa percento dengan malia 6% bahai koktoma tei discipline babe naituke tini ni mo pandano pai yakoi last bobakarani speech pemini jago nongkhor lagi janjani tongthai nogo kipilaka omongka bobakarani mangpuli 5000 tei arogo norostani yagra bakar gate ni yagra bakar pono ambasar tunisa bisingo kisah thangi narna ang mangpuli tisi nongkhor kai ko abona station on bobagrati ni koknarako tei naidi oro suai jotto